Nubwo amafaranga atari byose, ariko ni ikintu cy'ingenzi kandi gifite agaciro gakomeye mu buzima bwacu. Ku buryo gutakara kw'agaciro kayo si ibintu bihangayikisha igihugu gusa, ahubwo ni ibintu bituma bigira ingaruka kuri buri muntu utuye muri icyo gihugu. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yatangaje ko icyuho kiri hagati y'iby'igihugu gitumiza hanze n'ibyo cyoherezayo, hamwe n'icyemezo cya Banki Nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kongera inguzanyo fatizo ari bimwe mu byagize ingaruka ku ifaranga ry'u Rwanda bituma ritakaza agaciro. Mu myaka mike ishize, ifaranga ry'u Rwanda rigereranije n'amadovize, by'umwihariko amadolari ya Amerika, wasangaga umuvuduko ritakaza w'agaciro utarenga 5%. Gusa mu mwaka wa 2023 uyu muvuduko wariyongereye cyane ugera kuri 13% ugereranije n'amadolari ya Amerika. Banki Nkuru y'u Rwanda itangaza ko kuva muri Mutarama kugeza muri Nzeri 2023 icyuho cy'ibyatumijwe hanze y'u Rwanda n'ibyoherejweyo cyari kuri 12.3% ugereranije n'umwaka ushize. Umuyobozi w'ishami rishinzwe politike y'ifaranga muri Banki Nkuru y'u Rwanda, Professor Kasayi Ndahiriwe, ubwo yari mu kiganiro dusangira ijambo kuri uyu wa gatatu Ukuboza 2023, yatangaje ko igabanuka ry'agaciro k'ifaranga imbere mu gihugu rigaragarira mu kuba ikintu umuntu yari afite ubushobozi bwo kugura mu mwaka ushize atakibasha kukigura akoresheje ya mafaranga yakoreshaga kubera izamuka ry'ibiciro. Yasobanuye ko mu mwaka ushize ibiciro byazamutseho 13%, intera nini ugereranije n'umubare uri munsi y'8%. BNR ivuga ko ari wo mwiza. Ku isoko ry'ivunjishaho yavuze ko itakaza agaciro ry'ifaranga ry'u Rwanda urigereranije na 5%, ariko ubu byazamutseho cyane kubera icyuho kiri hagati y'ibyoherezwa hanze n'ibivanwayo. Professor Ndahiriwe ati, icyabiteye ahanini ni ikinyuranyo kiri hagati y'ibyo twohereza mu mahanga n'ibyo tuvanayo. Ibyo tuvanayo bikomeza kuba byinshi ugereranije n'ibyo twoherezayo. Bivuga ko ibyinjiza amadovize n'ibituma asohoka ntabwo bingana. Turacyakenera ibintu byo kwiyubaka byinshi nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. N'izi nganda zizamuka ziri mu njyana ya Made in Rwanda yo kugira ngo dushobore kwihaza no gusagurira amasoko mpuzamahanga. Iyo bikiri mu ntangiriro baba bakiri mu gihe cyo kugira ngo biyubake, batumiza ibishobora gukoreshwa muri izo nganda. Yakomeje avuga ko hari ibishobora kuza ari ishoramari bari gukora cyangwa se ibikoreshwa mu nganda. Muri iki gihe biba bigikenewe kugira ngo izi nganda ziyubake, kugeza aho bigenda byiyongera, noneho nyuma bikazagabanya icyo cyuho. Ariko kugeza ubu icyo cyuho kiracyiyongera. Yavuze ko kuba Amerika yarazamuye inyungu fatizo byatumye abashoramari babona inyungu nyinshi berekeza y'amaso, bituma amadolari asubira muri Amerika, bityo asa n'agabanuka ku isoko mpuzamahanga. Ati, indi mpamvu yatumye habaho igabanuka ry'agaciro k'ifaranga urigereranije n'amadolari ya Amerika nuko muri iyo nkubiri y'izamuka ry'ibiciro, Banki Nkuru ya Amerika Federal Reserve yazamuye inyungu fatizo yabo cyane ku muvuduko wo hejuru, ku buryo byatumye abashoramari bifuza kwerekeza muri Amerika kurusha uko berekeza mu bindi bihugu. Umuntu yavuga ko ariho haboneka inyungu iri hejuru. Impinduka yabaye muri Amerika yarutaga yabaye mu bindi bihugu, byaba ibihugu biteye imbere cyangwa ibikiri mu nzira y'amajyambere. Icyo gihe rero bituma ishoramari uko ryerekeza muri Amerika niko amadovize yabo yongera kugira agaciro cyane mu bindi bihugu, kuko biba bisa nk'aho ari kugabanyuka asubira muri Amerika. Mu 2022 amadovize y'ibihugu byinshi harimo amayero, amapawundi n'andi yo mu bihugu bikomeye yahuye n'ikibazo cyo gutakaza agaciro biturutse kuri icyo gikorwa cya Amerika. Professor Ndahiriwe ati, ahubwo wavuga ko u Rwanda aho bisa n'ibyatinze kuba byabaye uyu mwaka mu gihe mu bindi bihugu byabayeho mu mwaka ushize. BNR yahisemo kugumisha inyungu fatizo ya 7%, yizeza ko bizafasha kugarura ku murongo izamuka ry'igiciro ku masoko imbere mu gihugu agasubira hagati ya 2 n'8%. Ibiciro by'ivunjisha bya BNR bigaragaza ko idolari rya Amerika rifite agaciro kabarirwa mu 1248 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko urishaka agatanga 1235 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe urifite arigurisha agahabwa 1260 by'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze kuba mwabanye natwe, kora subscribe kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro nk'ibi. Iyi ni channel ya Right Way, naho nge wumva Ndishimwe Joseph. Murakoze, dusubire ubutaha.